aho ubona ntibisanzwe. Drone iri hejuru, imaze kurasa ikompura rimwe. Ndi kumwe n'abasirikare bavuze ngo iyo drone imaze kubarasa ikompura rimwe no kuvuga ngo haba hari irindi kompura igifite mu kirere. Ubona kuvuga ngo irashe rimwe, wenda tubabwire irashe rimwe irindi birifite no kuvuga ngo ibonye movement yitire kuri irindi. Byatangiye mu saa 8:15 nibwo drone yaje mu kirere n'ubundi. Mushaki turi kuri tere nkuko musanzwe mubizi. Ikompura rya mbere ryaguye saa 9:42. No kuvuga ngo nta movement igomba kuba ihari. Usa nkaho nyine wegeza telefone hasi kugira ngo utaza gushyiramo umusirikare. Kuvuga ngo twese dutegereje indi kompura ya kabiri. Tshisekedi yashoye amafaranga menshi muri ibi bintu byo kurwana. Igisirikare kiri tambarare kuba barwana barebana ntibikunda, ariko drone kuba yazikarasa inka, drone kuba yazikarasa ibikorwa remezo. Utuvugana drone imaze kurasa imbere yacu, nta movement yo kureba ngo irashe iyangirije ibiki, ariko iracyari hejuru yacu. Abo ukuntu nyine bavuga ngo gabanya pressure bro, biteye ubwoba. Kuko ndi kumwe n'abajama baravuga ati twebwe n'ubundi twarabimenyereye. Sirikare bavuze ati twajyaga tugira ngo murabeshya, ariko noneho kabisa ni fresh. Noneho niri tujyana nawe ugende. Kibaza kukizi izi drone buri gihe ziza guhiga fande kweri, Masisi kweri, zarashe Mushaki kwande muri headquarter ya Gaceri kube. Uyu generale wa M23 Imana imurengere kabisa, yatari. Ikompura ya mbere yaguye, iya kabiri hari igihe ari twebwe iri bugweho, kuko urumva ahantu ndi nukuvuga iyo bimeze situation imeze gutya buri wese ajukwe. Urabona hano ni tambarare, ariko nibura hejuru hari ibiti, ariko iturutse gutya hakurya nko kuri 3 antenne Mushaki yabiri kumbona ahantu ndi. Nshatse rero kubasangiza experience y'ubuzima babahungu babayemo. Mwana mwe ntabwo bamufite, ntabwo bamufite, suyumva se kikiri gusuma. Drone ntimwe none su nkanjye ngiye manyureye nkaye kuko ndanyuraye kugira nigende. Iba igiye kuri irindi rya kabiri, gire kuri amakompura abiri. None se kuki iyije gutya bababwira ngo mujye kava? Yigenda ifotora ngiyo. So sinzi niba iki kiganiro kibuse gusohoka, wenda kugira umuze kureba situation turimo. Nagiye Uvira, nagiye ariko nibwo bwa mbere ndashweho na drone. Amasasa asanzwe yo birakunda nyine ukaba nyine ukabireba, ariko nkiza nabonye ko nta mahirwe ahari, kuko umumotari twe turi kumwe yarahetse umugore we. Ageze hano hepfo ahangaha hano yo kwarika rwose, ikamyo agiye kuyidepasa aranyerera
umutwe awushyira mu ipine ahita apfa nta nubwo byatinze apfira mu maboko y'umugore we n'abandi. Gusa mvuga ibintu ntibisanzwe. Sasa iyi drone niba inarasa irindi kompura yarirekuye abantu baki ako ntago igira sa rimwe. Iribitse ubwo turaguma hatu uwakigira gukaba kuri kiriya giti. Amatungo bamerekera kiriya giti ariko ku buryo umuntu uri hasi atapfa kubona telefone. Yego kiriya giti nicyo nshaka gukabaho. Kiriya yego ariko kiriya giti kukigeraho ni tambarare. Urumva nanjye nagumye tambarare nyine ariko wowe ko ndi kubona nta kibazo ufite mwa nyuma yarabimenyereye. Aba basirikare ba Makenga bafite umutima ukomeye, umutima ukomeye kazi. Niba ari amasasu asanzwe aha ni Gikuku ahaherutse kuraswa na drone. Ibiro bya ya Bwito. Kwanza nilipiga kombora hapa ngapili ya pili sambaza na kwenda mwingine maka ya kwanza ikataka na ntona na mwingine yote nilipiga ya kwanza ikakombora hapa ya pili nzidi ndio ndio kuna kuuliza ndio niko tayari. Nani mwisho kwenye tunasimama saa hii ni collectivité ya Bwito, biro administratif ya Sheffield. Tulifika hapa tuko mu itinerance ya kuona raia yetu, kuangalia shida za population
lakini tuko pamoja na sekretari wa sheferi. Tulipita hapa kuona hii ni drone ilipiga hapa ikabomora hii biro, walipiga bombe hapa moja, nyingine wakaipiga mraia hapa chini. Ndio maana tunapatikana hapa kuona hizi shida zenye zilishika raia yetu. Labda pengine niulize hili swali. Leo umetoka Goma, umepita Nyanzale, umekuja Kikuku, kwa nini? Kuna shida zenye raia yetu kunazo. Nitaendelea, haiko Nyanzale, haiko Kikuku, tutatoka hapa tutaendelea nafasi zingine, tuyue shida zote zenye population iko nazo, tuone kile tunaweza tuwasaidia. Kuna watu ambao wanasema ni wakimbizi hapa na mnasema kwamba warudi kwao. Nini kilipitika na nini mnaamua? Nawaza komanda brigade ulisikia Kenya alisema basi kwenye kulikuwa shida, leo hii tuko naleta security, wenye wako wakimbizi kwenye tulishaleta amani, tuko na waambia warudi kwao, waache kuwa wa refugee nchi yao, warudie kwa shamba zao, waende walime wafuge. Ujumbe kama tatu umetolea wakazi wa Kikuku, ni ujumbe gani na kwa nini? Ujumbe yenye ninatolea raia yetu, ya kwanza ni ya security, waungane na jeshi yetu kuwapatia habari kwa wakati. Ya pili ni kuambia hao vijana wenye wako nakimbia pembeni ya FDLR walimwanga damu kwa Rwanda, waachane nao. Hapa babiana wenye wako pamoja nao wakuje kwa jeshi yetu, itawapokea kuje wende Rumangau, tuwafundishe ile ujinga yenye iko ndani yao, kwani leo hii ujinga yenye iko ndani yao ni kuiba. Wanakuya wanakutana na wewe, wanakutosha manguo, wanakunyang'anya mbuzi yako, wanakunyang'anya kondoo yako, wanaenda wanaikula, wakuje waende wajifunze jeshi, tulete amani sisi wote kwetu. Yengine ujumbe ya tatu ni kufundisha watu umoja. Kuna fasi mwingine hapa wanaita Kasharira, wabandi wanakuja wakiiba. Kuna community mbili, kuna Wanande na Wahutu kama Wanyatura wanakuja wanaiba ile mwingine, Wanande wanawaeleza nyinyi mlileta bandugu zenu kukuja tuiba. Wamai wakikuja iba, wale wengine wanawageuka wanawaambia na nyie mlileta wamai wakuja watuibe. Wale wamai hawako pale, community ya Wanande haikuwatuma pale, na wale Wanyatura hawako pale kama Bahutu walibatuma pale. Wale wabandi wote tuwapiganisha sawa wabandi, lakini waache tenganisha population yetu. Population yetu message yenye ninaweza wapatia, wajue kama wakuwe ini. Wale wabandi basibaachanishe, wale wabandi basibatenganishe, wajue kama ni watu mmoja. Kabila yetu haiko kabila ya Kongo, kabila ya watoto wa Nord Kivu, kabila ya watoto wa territoire ya Ruchuru ikuwe wa Kongomani. Wakuwe watoto wa Nord Kivu kabila yake kuwe mtoto wa Nord Kivu, kabila yake kuwe Kongo, olie ikuwe ya Kubagabu. Nini nimesisitiza kuhusu FDLR? Kwa nini? FDLR mwa hizi eneo ni mingi sana. Wa FDLR wako hapa ndio wao vijana Wanyatura wako nakimbia pamoja nao. Tunawaambia wa FDLR hapa haiko kwa. Wanamaliza plus de 30 wako kwa nchi yetu. Nchi yao ni Rwanda. Barudie Rwanda, baache raia yetu. Kama hawache raia yetu, tutaendelea bawinda paka siku wa mwisho atarudi kwao. Liwali wa jimbo hii kulipitia Bwito, kulikuwa vikundi mbalimbali vya wazalendo. Kisha kupita kwako kwa mwaka huu, unafikiria kama kukipya ambapo tunaweza kukua raia umewaona, umejisikiaje kuona usalama umerudi ama umesikia maswali yao? Nawaza kuko changement kila mwezi, kila siku kuko na kuwa changement. Ginsi tulikamata Bwito na ginsi leo iko kuko changement. La fois passée kunaisha 3 mois na ninapita hapa, ulisikia témoignage ya komanda brigade, walishafanya operation. Kuna mingine za mingi sana zenye tulishatosha ndani ya FDLR na wale wakina wazalendo. Leo hii raia wako narudia kwa vitu vyao. Nawaza kila siku kuna babiana wenye wako natoka kwa pori na tunaita babiana wenye wako kwa pori wakuje waungane na sisi, waachane na FDLR, waachane na gouvernement Kisekedi ya ubaguzi wa ukabila, waachane na president wa Burundi mwenye na wadanganya, bakuje tujenge kwetu, tujenge nchi yenye haina ubaguzi wa ukabila, tujenge nchi ya kupatanisha batoto wa nchi yetu, ya kupatanisha batoto. Leo hii tuko mu collectivité
ya Bwito, tujenge nchi ya kupatanisha hapa watoto wote wa Bwito wakuwe ini kwa mtu mmoja jenge Bwito. Liwali wa jimbo, tuzungumze kuhusu huyo kiongozi wa wazalendo ambao jina yake Domi. Ili liwali wa jimbo, Domi akakuja hautamfunga? Domi akikuja tutampokea, kwani Domi hauko Mnyarwanda, ni Mkongomani. Domi akikuja, cha kwanza tutamfundisha ile bubandi yenye iko kwa kichwa yake ya kuua watu itoke kwa kichwa yake, akuje sawa. Wengine tujenge kwetu, hatutamfanya kitu. Na wengine wenye hawako Domi, ninapata wakati sahi ya kuambia kama wa journalist babiana bote bamingi wao wa viongozi wa wazalendo watoke kwa poli, wakuje tujenge. Asante. Nyakubahwa, mu Kinyarwanda wenda tuganire, n'urugendo bigaragara ko umaze iminsi usura eneo zigiye zitandukanye. Twari turi kumwe za Cyugi, nabwo ari ahantu drone yarashe urusengero n'amashuri. Tugera Rubaya, nabwo ujya ahantu drone yarashe hotel guest. Ubu turahangaha muri Bwito, drone yarashe iyi nzu. Ibi bikorwa remezo biri gukomeza bisenyuka, bigasenywa na Kisekedi uyoboye iki gihugu, namwe mukaba muza mubisura mubona ko mwabirakariye. Abaturage barizera ko ari abande bo muri Zeneo. Abaturage bo muri Zeneo ni abacu kuko nibo turwanira. N'igituma dusura ibi bikorwa remezo no kugira tubyubaka. Turi kubisura, nitumara kubisura tuzabyubaka. Abaturage ni abacu, turabarwanirira kandi tuzagumya kubarwanirira, nicyo twiyemeje. Experience y'igihe umaze ugenda muri Zeneo, niki wabonye cyagutunguye bijyanye nuko aka gace na gace kabayemo intambara, kabamo niyo mitwe y'amareberi y'amabandi yose yitwaje intwaro? Ariko ukurikije uko abaturage babonye, ukurikije wenda ibikorwa byabo ubuhinzi n'ubworozi, niki cyagutunguye? Hariho impinduka. Amaze amezi 3 duce muri aka gace. Ko dutambutse kose, nyuma yaho haza impinduka. Twaratambutse, twageze Kishishi, tuhagera abaturage bari kutubwira iyo ugiye ibirometero 2 uhura n'amabanda akagufata ku ngufu, ugataha umugabo mugatandukana. Ako gace twarahanyuze, uyu munsi umutekano twarawuzanye. Abaturage batubwiye ibibazo bafite, uyu munsi hari umutekano. Uko dutambutse kose tugira impinduka. Hari ibyo tubona bisha, abaturage bakatubwira ibibazo bafite, tukabyumva. Ibyo dushoboye gukemurira hano tukabikemura, ibyo dushoboye gukemura tukagera Goma tukabikemura, ibyo tudashoboye tukabiha ubuyobozi bw'icyaha. Dufite ubuyobozi abatuyobora, tukababwira ibibazo twahuye nabyo by'abaturage kugira nabyo bikemuke kandi tukabibonera igisubizo. N'uyu munsi dufite turune ndende cyane, ntabwo turangiriye hano, turava hano dukomeze no muri Masisi. Ibyo bibazo byose tubishyira hamwe, ibyo dushoboye gukemura tuba turi kumwe, ibyo dukemura ako kanya, ibyo tudashoboye gukemura tukazabikemura tugeze ku biro, ibyo tudashoboye gukemura tukabibwira ubuyobozi bw'icyama nabwo bukabibonera igisubizo. Kubera icyo uri kwibanda kuri FDLR nk'ahaza Rucuru ukayitindaho cyane, kuki FDLR? Nuko kano gace ariko rimwe aya mashambo ubona hano hirya hose FDLR irahari, kandi FDLR ni benshi barahari, kandi barenga 5,000 bari hano mu gace kacu. Iyo FDLR ifata abasore bacu ikabigisha ibintu by'amoko, kuko ari byo bakoze mu Rwanda bakaza bakabyigisha. Uyu munsi bari kwica abaturage bacu nkuko bakoze bisha abaturage mu Rwanda. Rero turi kwigisha abaturage bacu, aba basore bacu bari biruka mu ruhande rwa FDLR batandukanye, baveyo baze mu gisirikare cyacu, twubaka igisirikare cyiza. Izi FDLR tuzirwanye, zije iwabo mu Rwanda, abakoze ibyaha bakurikiranwe n'inkiko, abatarakoze ibyaha basubire mu miryango yabo. Ubu muracyahamagara, ariko nibataza bagakomeza kuguma mu ishyamba ryabo n'imbunda, murabakora hiki? Imbaraga turazifite, nibataza tuzabakuramo n'imbaraga, kuko imbaraga turazifite, Imana yaraziduhaye. Murakoze cyane.